abantu ikakhulukazi abantu ngizobabonga ngizocela ukuthi nje ama-80s ayikho into angayibonga ngawo nama-70s abangisizanga ngalutho ama-80s abangisizanga ngalutho mhlawumbe ama-90s late ngabonga from lapho nama-2K angisizile because isikhathi esiningi ayinakile izinto za-online aphinde akwazi ukuthi abe lula lapha kuma-social network akwazi ukwenza i-research ngomuntu before amzonde yabona so ama-2K avele afika nje aphenya athi pheqe athi umthandeni lo kuthiwa unjani kuthiwa isidaka udaka utshwala udawa ngempela noma uyazenzisa yabo umthandeni lo kuthiwa akahloniphi ngempelani umthandeni thiwa unjani yabo athi pheqe athola ukuthi umthandeni umjito brand uyabona ngiyabonga kuma-2K nakuma-90s late kuma-80s fuck off 17s fuck off ningixhaphaze kakhulu ngalo masikandweni enokukhulumela